Salawla Gauteng in Mpumalanga and Northwest Limpopo na audio streaming am kanalo ng fm.co.za. Mina ni Khalanga Pat Mathebula ingwana rsimatwa jimwa xitlango maxingirtano wa xicaca na makunalo wa ndadazi mtaka wena twi kusuka haleno a studio 13 kutisala na kona ko Afrika Wa Vulavula umeleritswa Ncindhani Eric Mabasa fama sunga kufika ka hafu kubela wana yamwe hlekanile kutjani na kesa swi nen kesa ngopfu loko vayingiseri kwala mkaningisela marikola Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo na wami kumako audio streaming ya mkanalo na fm.co.za mingarivali SABC Plus ilana ko mga itirisa kuba mkota kuba mitihlanganisa na ina ikota kutwa ka ari ava kumnganalo na FM ikomi la Cape Town mnganalo na FM ikomi a Durban ko ay miya kwele mfukamako leswi minge mnganalo na FM aikumeki tirhisani SABC Plus yi ta endla leswaku mi kota ku kuma vuhaxi bya hina hi ndlela yoleyo kwala mi nga yingisela mi na khensa swinene a hi sunguleni na mi swi twile loko sesikosina a kha a hlaya mahungu a vulavula hi timhaka ta ku ve na bava loyi a nga pfinya no dlaya xihlangi lexi a xi vhakele n'wana wa yena swo vula yini namuntlha hi lava ku bula hi langute mhaka leyiwani ya ku Professor Thuli Madonsela va ri Afrika-Dzonga mo cinca ANC kumbe mi cinca a yi nga lungi swiphiqo a hi ANC xiphiqo hi hina ni lava ku hi bula hi yona ku himpela xiphiqo hi hina kumbe na yo ANC na xiphiqo ke loko ve ku hleketiwa ku loko ko cinciwa ANC ku na nkulukumba n'wana i ri yena xikalavito a Midrand i tala ku swi vula minkarhi ya ku tala a na nomboro ya yena ka ni na nomboro ya yena a ni ta n'wi hlamula i tala ku swi vula na yena ku kahle xiphiqo a ANC xiphiqo hi hina vaaki se ni lava ku namuntlha i nkarhi wa hina tanihi vayingiseri i nkarhi wa n'wina tanihi vayingiseri ku mi vulavula loyi lava ku vulavula na yena sweswi hi ta vulavula na yena ivi kusuka kwalani ku va n'we mi vulavulaka hi la ku twa n'we ku kahle hi tiko ra njhani hi lava banyana i khale va kha va tlanga i khale va kha va swi tiva ku va ta ya a ka World Cup se va famba se va ri va tirhise mitlangu leyi tanihi xikhomela nandzu ni vula ku loko ve va na xiphiqo mayelana na timhaka ta leswi va khomisiwaka swona hi safa swo sungula sweswi va ya ku aka World Cup hikokwalaho ka yina va nga vulavuli hi swona se va rindzela ku fika futhi loko a ku ri mesafa wa kwana ntombi nga yi ne le ka World Cup tshika hi vona ku ta ndleka yini hi leva maphorisa ya vurindzi kumbe ya vusirheleli ya xandla xa president a swi tiva ku nga ku ri na swivangelo swo hambanahambana swi nga hetelela swi fikisa xiyimo lexiya kambe ku hava lexi xi pfumelelaka ku munhu a teka nawu wo veka mavokweni yena hambi a ri phorisa mhaka ya senzomeyiwa a yi lavi ku hela na yona hi leyi se ku te jaji wuntshwa loyi a nga ta sungula va ri yi ta tlhe yi sungula masunguleni masunguleni a ku ri kwihi hi laha hi nga kota ku tiva na va advocate mixololo se ku tlheleliwa kwele hi va ka yena lava vinyi va mufi ke vinyi va sirha senzomiwa va ri yini loko xiyimo xi teta ANC kumbexani Professor Thuli Madonsela va vula ntiyiso a hi ku tumekisero mehe hi le ka 0860002543 tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo muhumelerisi a mi nge te ve a hi sungula yena byalani vayingiseri va lavo mi ta va fonela a mi te hi ta sungula beta hi ta sungula hi vulavula na kulukumba Witness Tiva ne kulukumba Witness Tiva hi va landzela ku va hi pfuna ku twisisa ku kahle ti-hump leti ti hi xanisaka leti i ta maendlelo ya ku hi wahi hi swo hi lava ku vulavula hi swona sweswi ku na magondo man'wana ya hava ti-hump
ena ni ri miya vekela mi nga vekeli ti kahle ti ri kahle gondo ri leri ri kha ri fambisa sweswiya ri hava hump a ni ri miya vekela a ni vuli swona se miri yihi loko xiyimo xi ti tani hi laha hi nga kona mingiseri wa mehe hi laha u bula na tatana Tiva ivi kusuka kwalano ni teka riqingho ra n'wina ka 0860002543 ku fika kwele ka hafu ku bela awara yan'we hi bula hi mhaka hi langutile hi koma ku vhiki leri nga hundza a hi ri ku fambeni ngopfu a hi kota ku mi nyika nkarhi wa ku va mi hetelela mi bula na rixaka mi tisa matitwelo ya n'we ka timhaka ta tiko se hi lava ku mi nyika nkarhi lowu ku va n'we mi vulavulaka hi le ka 0860002543 hi ndlela yaleyo kambe ke mulavuleri wa ndzawulo ya kumbe wa MEC wa ndzawulo ya timhaka ta mintirho ya vaaki magondo na miako tatana Witness Tiva va vulavula kusuka ofisini ya MEC nkakarini ra Gwale va yime ku lunga ku va bula na hina la hi timhaka leti ti nga tisa hi miyingiseri na tin'wana tatana Tiva enhlekani mahaxi enhlekani le ka vayingiseri a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina ni twa mbilu ya mina yi vava tatana Tiva ku mapatu lama mi nga tshama mi ta hi tshembisa woho ku nga patu ra kusuka a Giyani ri ya Phalavurwa na patu ra Lomondokop yi le ka xiyimo xa kahle swinene mi hetile kambe ma hatangi mi ta vula a ni hina loko hi mi lava a hi mi lava hi mhaka vayingiseri va gungurile n'wana mi tangi mi ta hi byela mbilu ya mina ya vava hikokwalaho ka yini mi nga yi byelanga no leswi hi tirhisaka swo mahaxi leswiya swa ku mintirho ya vulavula mara laha swi faneke hi ta nyika update tani hi vukorhokeri lebyi hi byisaku mahlweni hi ta nyika minkarhi yin'wana yo pfumelela ngopfu ku vaaki ni vatirhisi va magondzo kumbe vanhu lava kumaka vukorhokeri eka ndzawulo va ti vonela hi voxe kasi minkarhi yin'wana hi va hi nga swi lavi ngopfu ku tshama hi ri emilon'wini ya vanhu hi lava vanhu va ti vonela migingiriko leyi nga le ku yiseni ka vo vaakatiko ene hi nkarhi lowu in the same spirit loko vaakatiko va ta va fika va rila emoyeni va ku na mhaka ya so mahaxi hi fanele hatla hi tsutsuma hi ta angula ni ku tlhela hi ya mahlweni hi ti boha ku ri hi tiyimiserile tanihi ndzawulo ni xiyenge xa hina xa rhala ku yisa vukorhokeri eka vaakatiko hi ku angarhela a ni n'wi tivi ku loyi a ndla ku patu leri ra Lomondokop i mani kambe ya loyi a nga le ku rindzeni i ni tsakisela xixin'we xa ku wa swi twisisa ku ku na leswi va swi vitanaku patu ra xinkarhani wa swi twisisa ku vaaki lava tshamaka laya va fanele va ya mahlweni na vutomi bya vona van'wana loko va pfula mapatu tatana Tiva mi kuma va ri tshika ri ba ritshuri rin'wana ro chaviso sweswiwa luya i tlhela ri cheletela kahle hi mati ku fambeka ku nga be ritshuri ra vanhu ku va kha hetisa patu leriya loko mo tshika mi n'wi vonini mo n'wi khensa mi n'wi byela ku hayikho ni khensini ntirho wa yena hambi sweswi ni nga n'wi tiveki ku yimani n'we ma n'wi tivi no swi tshamisekile mahaxi sweswiya ni nga vula ku xa hi ku yisa vukorhokeri eka vaakatiko ene minkarhi yin'wana loko u za u twa murhangeri wa palamende ya rixaka a vula ku swi le ku fambeni kahle hi twa hi tinyungubyisa swinene na ku teka tinyeleti leti mi hi nyikaku toho hi ti yisa ka vatirhi voxe lava tirhaka ntirho lowu va wu yisa emahlweni ku ri vatirhisi va magondzo ni vatirhisi va vukorhokeri vaamukeri va vukorhokeri byin'wana lebyi byi nyikaka tanihi ndzawulo va kota ku hi tekela enhlokweni loko hi karhi hi tirha hi ndlela yeleyo kambe leswi nga hi vitanisani n'wina namuntlha tatana Tiva hi leswi a hi yingiseleni loyi aye mi pfukile papa hi pfukile hi ngovo hi pfukile hi n'wina vanhu lava swa tika ku nghena ka Afrika Wa Vulavula ri natswa a hi mi tweleni mi ri yini n'we ni tshwa hi mhaka ya ku tinghozi ti le ku endlekeni swin'wana a hi swi langusi kumbe vanawu va swi langusi laha patwini ku makiwa switshuka swa ti-humps timovha leti makiwaka sweswi ti le hansi loko u fika kona kumbe u nga swi vona kahle u fanele ku endleka accident yi fanele yi ba hansi movha ya wena u fanele u yima u tshombonoka la henhla ka xitsuka lexiya se na loyi a ta ku le a nga ha swi twisisi ku endleka yini ivi swi gina swi vange na ti-accident ku ri ku hina loko hi kula hi teka tilayisense ti-humps a ku ri swi timbambu yi ku grrr movha sweswo taniya a wu boheka ku hunguta wa swi twa ku u fike ndhawu yin'wana loko u ka swi vonaka ene a swi hlayela swi va swimbirhi swinharhu kumbe ntlhanu sweswi dova ti tshuka ti nga hingakanya patu ene lava endlaku ti-humps swi endla ingaku a va dyondzisiwangi nchumu se ma ni kombela ngopfu ku va kuma munhu loyi a nga ta va na mpimo wa kahle ni pfumelelana naswona ku ti-humps ti va kona hikwalaho ka ku vanhu va tsutsuma ngopfu na loko le malokixini na laha swi nga fanelanga na loko nghena dorobeni ene vanhu va va tele
hi hlayiseka hinkwako ku nga vi na kun'wana ingaku se ho riyiwa la patwini. A vo riyiwa kambe mina loko na mitwa leswi mi vulaka swa ti-humps kambe a hi lomu ku humelelaka tinghozi a ku talangi ku va ku ri lomu ku nga na ti-hump tinghozi le ku languteni tinghozi leti nga humelela a Limpopo xikombiso hinkwato a ku ri hana hump laha ti nga humelela kona se ma swi vona ku swi nge vi ntiyisi ngopfu ku ti-hump ti vanga tinghozi tingova to mi onhela timovha hikuva a ti ndliwangi kahle se ve ri vo riyiwa Tata Tiva swi hi fikisa ka xivutiso xa ku kumbexani mi nga se hlamula muyingiseri loyi hi ku kongoma Tata Tiva ku ya hi ku tiva ka n'wehe tanihi ndzawulo i magondo wahi kumbe i ncini xi endlaku leswaku a gondweni ku vekeriwa speed hump? No mahaxi ku angarhela lexi endlaku ku loko ku akiwa magondzo eka tindhawu ta ku hambanahambana ta xifundzankulu xa Limpopo ku vekiwa ti-speed hump i ku va hi lavaku leswaku nkhuluko wa mimovha lowu fambaku hi rivilo ra le henhla wu kota ku slowa down kumbe wu vuyela ehansi nyana tanihi ndlela ya ku va hi tlakusa timhaka ta vuhlayiseki bya vachayeri hi voxe hambi ku ri vuhlayiseki bya van'wamilenge vanhu lava fambaka hi swikanyakanya ni ku tlhela hi languteni mhaka ya ku hunguta ngopfu pongo ngopfungopfu ka ti-residential areas noise pollution hambi ku ri yo air pollution ku loko lava ti-engineer ni burisana na vona maxi va kombisa ku pato leri va ku ri pfulekile vanhu va pfula va tshika loko swi teka timhaka ta environment ri va swi nga tshamisekangi kahle loko ku tale timovha ku ri vanhu vo famba hi nkarhi geji yi tlakukile hi nkarhi musi ku na timovha tin'wana ta mbuluka musi loko ti famba muhaxi mi ta va mpfumelelana mela ku na swilo swa ku hambanahambana leswi hi swi langutaku ehandle ka ku va hi ku vanhu hi vekela tihampu a to vekeriwa for the fun of it ti va ti vekeriwe ku yisa vukorhokeri na ku antswisa timhaka ta vuhlayiseki ngopfungopfu la ku fambaku van'wamimovha vana va xikolo hi ndlela yeleyo na tindhawu leti ku nga na tihofisi ta mfumo maxi mi ta pfumelelana na mela ku loko ku va koho van'wamimovha van'wana vo lavo a va yingiseli timhaka ta vuhlayiseki bya le magondzweni loko u languta movha ya ko loko yi famba wa swi vona ku ri a ni na speed camera la but leyi nga ya ha ku hundza a yi fambi yona 120 kumbe a yi fambi yona 8 lero speed hump loko ti vekiwa a to vekeriwa ntsena ku khavisa mapatu ti tlhela ti endleriwa ngopfungopfu vanhu lava va nga landzeleriki milawu ya le mapatwini ku hi va hi pfuna ku va hi hlayisa evutomi bya vona vinyi hikuva swi tikomba nga ku a va ti khathaleli and in a process loko munhu a tikuma a ri ka nghozi hi ndlela ya ku va a ri ku speedeni swinene swi vula ku a nga ha khumba vutomi bya vanhu van'wana kumbe vanhu lava a fambaka na vona kambe hikokwalaho ka yini ti nga fani ke i mani a ti endlaku kasi ni tisa ku loko swi ta eka timhaka ta ti-speed hump match ku na swipimelo swo kongomisa leswi vanhu swi fanele swi vekiwile leswaku loko yi ri hampu yi fanele va yi ri hampu ya normal leyi ku nga na proper signage leyi ti kombaka ku le ni ya kule ni ya vona hampu eka timitara ta so ni so ni fanele ni van'wamimovha va swi tiva leswaku i sayini ya njhani leyi kombaka ku leyo ya ku ko ku na hampu leti ni nga ta ka ni nga ti hlamuli ngopfu leyi ya hampu ya ku va nge yi ringana ni xitsuka ni ri van'wana vayingiseri va hi loko va nghene moyeni ni ntiyiso a va wu lavi kahle mara loko va ku na vaakatiko lo va nge vo siku na siku va khandziya tihampu ta ku ringana na xitsuka a va tihlanganisi na makhanselara lava va nga ta khumba ti-call center ta va ya va rhumela swipano va ya tiyisisa ni ku tlhela va endla leswaku magondzo ya ku fana ni walawo ya antswisiwa ku ri vaakatiko lava va fambaka hi milenge vaakatiko lava chayelaka movha va va hlayisekile handle ka ku va timovha ta vona ti vaviseka ku na van'wana timovha ta ku va loya va tsema spring hi vo muhaxi yi tsemiwe spring lero u vona hafu ya vhilo lero loko movha yi tsemiwe spring yi diropule yi vuya laha hansi loko yi se ya khumba speed hump a xi fanelangi xi vuriwa xitsuka hi mhaka ya ku munhu tsemi spring swa movha leswaku ku na tindhawu to karhi leti ku nga na timovha to karhi la ti fambaka kona mara loko va tshika va hi endzerile haleni hi nga veka timhaka ta vuhlayiseki emahlweni a va chayela hi vukheta va va patient va nga lehisi timbilu hi ndlela yaleyo kambe ku na magondo Tata Tiva lava swi tivekaka ku patu leriwani ri hlanganisa madoroba hi vutivi bya mina a ni swi tivi ngopfu kambe i mapatu lama ma nga ti-R road ve ri ti-regional road loko no nyika xikombiso ni nga vulavula hi patu ra Tzaneen Lydenburg ni vulavula hi patu ra Tzaneen Giyani ni vulavula hi patu
ra Giyani Malamulele sweswo hi vulavula hi patu ra Giyani Lutirigati sweswo mapatu ya lamo a hi ta langutela ku ya va na ti-speed hump kumbe mi nga vi na speed hump. Mahaxi mo ni kombisa ku na swiyenge swinharhu swa magondzo laha ku nga na ti-road ku ya leswi mi nga hlamusisa xiswona ti-R na ti-P. Mo ni sungula hi le ra P. Loko hi vulavula hi P hi vulavula ngopfu hi gondzo lerikulu leri ri fanaka na va N1 laka ku loko hi nkarhi u chayela kusuka edorobeni ra Pitori u ta dorobeni ra Polokwane kumbe u suka a Polokwane u kongoma le eMakhado u ta va u swi vona Mahaxi mi ta va mi swi vona Mahaxi ku a ku na ti-speed hump ka magondzo ya ku fana na walawo ku loko u ringeta ku aka speed hump ku ri u hunguta mpimo kumbe rivilo leri timovha ti fambaka swi va swi nga ha twali kahle hi ku speed limit ka patu ra ku fana na lerero i 120 so u ta aka xitsuka xa hampu sweswo swi vuriwaka eka gondzo ra N1 swi ta va swi nga tshamisekangi tani hi ndlela ya ku tekela vuhlayiseki enhlokweni hi ku speed limit ka patu leri i 120 kumbe 80 ka swiyenge swin'wana leswi kumekaka vaakatiko kambe eka magondzo ya ku fana na man'wana ya ti-R laha ngopfungopfu ku kumekaka vaakatiko vo tala swinene swikolo na hinkwaswo kwalano hi fika hi boheka ku va hi vekela ti-speed hump leswaku vanhu lava tsemakanyaka va hundza kahle handle ka ku va vutomi bya vona byi xungeteka hi ndlela yeleyo ku nyika xikombiso loko mi huma dorobeni ra Giyani mi kongoma ka Malamulele le ka Mphambo loko ni nga hoxisa kusuhi na le tliliniki ku na tihampu timbirhi tinharhu leti ti nga kongomisiwe ka mhaka leswaku loko vanhu va hundza va ya a tliliniki na loko vanhu va fanele va nghena la patwini va ya ka madoroba lawa mambirhi va hlayisekile hi ndlela yeleyo and u nge kumi speed hump ka patu ra R71 loko kumbe u ya u kongoma le va Phalavurwa kwala before va gravela u nge kumi hampu laha a ku kumeki ngopfu vaakatiko or vana lavatsongo na vatirhisi va gondzo hi ku angarhela va nga rivali na rebulu hi ndlela yeleyo lero hi ku angarhela ku nga na ti-60 speed limit hi laha hi langutela ku ri vatirhisi va gondzo va yisa rivilo ra vo ehansi ku hi ntiyiso wa mhaka a hi nge vi na speed camera eka kilomitara yin'wana na yin'wana ya patu ngopfungopfu laha ku hundzaka vaaki so ku va ku ri solution ya kahle ngopfu ku va hi sindzisa vanhu ku va va hunguta timovha hi karhi hi tekela enhlokweni vuhlayiseki bya vachayeri na vuhlayiseki bya vafambi hi milenge and tanihi ndzawulo na vutihlamuleri bya ku endla leswaku ku fanele ku va na clear signage leswaku ku fanele swikoweto swi fanele swi tikomba swinene leswaku munhu a nga lavalaveli ene i ntiyiso ku na yin'wana u va yi vona hampu leyi ku a hampu leyi tlhela a yi vonaki loko u hlamala se movha wo khandziyile mara hi laha hi nga ti yimisela ku improve ku ri in terms of the road marking style la swi kotekaka Mahaxi loko hi ya ku kuma swiviko kumbe ti-report ta komba swa ku na ndhawu yo karhi yi fanekele yi antswisiwa hi vheyeriwa la mathini ya tipende hi tsutsuma hi ku tirhisa ti-cost center ta hina van'wana tikontiraka lava nga koho va ku ringana kwalomu ka 22 eka timasipala lava hi pfunaka eku maintain mapatu la leswaku ku va ku ri na clear signage emagondzweni ya hina. Se hi hetisela hi ku yini loko vaaki va nga enetiseki hi speed hump lexi xi nga va ku xi ri koho ka tindhawu ta ka voho hikokwalaho ka xikombiso mpimo wa xoho kumbe ku kula ka xoho mi va tsundzuxa ku va endla yini? A va tihlanganise ni vakhanselara kumbe va tihlanganisa ni vafambisi va ti-cost centers ta hina ku na ti-office tin'wana ta public works u ta tikuma tindhawini ta ku hambanahambana Mahaxi kumbe vanhu lava va ku endla maintenance aka mapatu loko va ri karhi va famba a va tihlanganise na voho mara point ya le kusuhi leyi vaakatiko va nga yi endlaka ku va tihlanganisa na makhanselara va nga ta kota ku hi tivisa leswaku ta kota ku tekela enhlokweni mhaka yeleyo ku va hi antswisa vuhlayiseki bya va tlhela va nyika la email technology ya hi pfumelela masiku lawa ku na email ya lava xiyenge xa hina xa road agency Limpopo ku nga land use @ral.co.za va nga ha yi lahlela va kongomisa va nyika vuxokoxoko mayelana na tindhawu leti van'wana movha va twa ku va nga tsakisiwi hi swiyimo swo karhi swa tihampu mara loko leswi swi tivisaka loko xihampu yi akiwile fanele yi mita standard swo karhi loko ku va ku ri na kun'wana la ti nga dya mavele vaakatiko va amukeleka ku va va swi tisa hi kota ku lulamisa hi ku loko tanihi ri ndzawulo lexi hi nga vutihlamuleri lebyi hi nga rhwexiwa byona i ku va hi enetisa vaamukeri ni vatirhisi va vukorhokeri lebyi hi faneke hi va nyika byo ku ya leswi hi nga lerisiwa hi vumbiwa.
tatana Witness Tiva i khensa swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomu tatani Khalanga. inkomu va lava hi bula na vona i tatana Witness Tiva va vulavulela MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki magondo na vutleketli Limpopo lava a va kha va languta magondo na miako lava a va vulavula hi kha hi languta ka timhaka ta ti-speed humps endzhaku ka loko muyingiseri a vulavule hi xitshuka ma va mhaka ko mhaka leyi hinkwayo yi vange hi nkulukumba lawa aye mi pfukile papa hi pfukile hi ngovo hi pfukile hi n'wina vanhu lava swa tika ku nghena ka Afrika Wa Vulavula ri natswa a hi mi tweleni mi ri yini n'we mi tshwa hi mhaka ya ku tinghozi ti le ku endlekeni swin'wana a hi swi langusi kumbe vanawu va swi langusi laha patwini ku makiwa switshuka swa ti-humps timovha leti makiwaka sweswi ti le hansi loko u fika kona kumbe u nga swi vona kahle u fanele ku endleka accident yi fanele yi ba hansi movha ya wena u fanele u yima u tshombonoka laha henhla ka xitshuka lexiya se na loyi a ta ku le a nga ha swi twisisi ku endleka yini ivi swi gina swi vange na ti-accident ku ri ku hina loko hi kula hi teka ti-license ti-humps a ku ri swi nge timbambu yi ku grrr movha sweswo taniya a wu boheka ku hunguta wa swi twa ku u fike ndhawu yin'wana loko ku wa swi vonaka ene a swi hlayela swi va swimbirhi swinharhu kumbe ntlhanu sweswi dova ti tshuka ti nga hingakanya patu ene lava endlaku ti-humps swi endla ingaku a va dyondzisiwangi nchumu se ma ni kombela ngopfu ku va kuma munhu loyi a nga ta va na mpimo wa kahle ni pfumelelana naswona ku ti-humps ti va kona hikwalaho ka ku vanhu va tsutsuma ngopfu na loko malokixini na laha swi nga fanelanga na loko nghena dorobeni ene vanhu va 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 tele hi hlayiseka hinkwako ku nga vi na kun'wana ingaku se ho riwa laha patwini a vo riwa kambe mina loko na mi twa leswi mi vulaka swa ti-humps kambe a hi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika Wa Vulavula munghana lonene FM makombandlela wey matika veri ko riwa a hi mi tumbikisa romen 0860002543 ni teka nhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano se ni teka riqingho ra wena ku fika yafo i awara hinkwayo leyi nga kongomisiwa ka wena tanihi muyingiseri a hi vulavuleni hi siyelana nkarhi hi ndlela yaleyo hi hatla hi nghena mhakeni hi la ku twa mavonelo na matitwelo ya n'we hi ku hambanahambana ka yo ka timhaka leti hi nga ti xaxameta Professor Thuli Madonsela va ri xiphiqo xa hina la Afrika-Dzonga a hi mavandla ya tipolitiki kumbe ANC kambe hi hina hi hexe n'we mi ri yini 0860002543 ku na nhlengeletano leyi nge le ku yeni mahlweni kusuka le a Stellenbosch leyi nge le ku yi languteni ka timhaka ta leswi va swi vitanaka District Development Model DDM hi ndlela yaleyo se hi ta twa muyingiseri wa mehe ku u ri yini hi le ka 0860002543 hi nga se twa wehe ku u ri yini ku ya mahlweni hi ndlela leyo a hi amukeleni sesi Nkosinathi Sitha Nkosinathi Chauke kahle lava hi tiselaka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ivi hi ta kota ku va hi teka riqingho rero endzhaku ka swo ya mani Chauke laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula hi leyi nga kona miyingiseri wa Munghana Lonene FM 12 timinete ntsena ku bila awara ya 12 n'hweti leyi taku vaaki va tiko ra Zimbabwe va ta va kha va hlawula vurhangeri bya vona lebyi va byi rhandzaka hi ndlela yeleyo un'wana ku swi kahle ku va hlawula hi mpela va hlawula hi vukheta hi vuxiyaxiya va nga hlawuli va tlhela va tsutsuma tiko ra vona hikokwalaho ka leswi va nga ta va hlawurise xiswona ma hi va mhaka kona sa hi tivi ku va ta endla njhani ku ya emahlweni kambe ke miyingiseri wo sungula hi loyi i nhlekani bota njhani i pfukele minjhani pfukele la ku ta policha nyene le va ku heta ku yi vulavula ya leswa ti-speed humps ya tona a ni nge comment ngopfu ka ku kula ngopfu ka tona kumbe na ku tala ka tona a ni na vutivi ngopfu bya swona kambe xilo lexi ni nga concern ngopfu hi xona i tikoweto kumbe swikombiso swa ku laha yi kona kumbe njhani because mi kuma ku xikombiso xa ku kombisa ku yi kona laha mhaka leyi ya leswiya swa speed hump mi kuma ku speed hump xi laha xikombiso xi laha so timhaka ta ku ti lunghisela ku ya hunguta speed na yini hinkwaswo ya swi endla nkarhi muni na xikombiso xa kona mi kuma ku xa kona xibodwana xa kona xi kome ngopfu ku ri mamovha wu lehe ngopfu ka xibodwana xo xi kombisaka ku laha ku na speed hump so ni vona nga ku xin'wana xi vanga ku tinghozi lomu mapatwini ene hi leyi va kha va vulavula yona leyi ya swikoweto ku i mhaka yin'wana leyi fanele ku yi landzeleriwa
lo mona nkwala ka mbokota Dr. lo mkhamralela msuka a ileni xikoweto xa kona xi kwala xibodwana xa kona na mhlovo wa kona man a mi nge xi vona ni mata hi le kule xibodwana xa kona xi kwala na movha wu le ngopfu ka xona wa private so xin'wana xa leswi va fanele va swi languta kumbexani ku endliwanyana xikombiso xin'wana xo kombisa ku hambi ko endliwanyana nxumunyana wukulu wo ringana na sweswo va kombisaka hi swo va le maxopeni ku laha hi na special xa yini na yini na yini va luza I mean va spenda than ku luza vutomi bya vanhu na sweswo mi swi vitana yini va xikoweto xo komba ku laka eka rhelela loko ni vula hi xikombiso lexi mi nga xi tirhisa xa le ka mbokota ku hava na xikombiso xa komba ku karhelela ku hava na xikombiso xo komba sweswo ku na ti-speed humps le mahlweni ma swi vona kwala loko fike kwala ma swi twiseni na mi twi ripoti wa mina koma mi ri na masala la ka bungeni Khenseni Masala kusuka ka bungeni a hi tweni ni un'wana 0860002543 lava va lange ku vito ra vo ri nga tiviwi xikala vito nhlekani pfukile njhani pfukele papa ina mi nghena ra masungulo ra cancer ri vonile ntsongo ra mina no mi amukela mani ko va hi kwa ntivi laha mi nga koho ku njhani mi nge nyizinyana hi twa fanani mi nyiza kwalano hi ta kota ku twa ku hi twa n'wina loko mi kha mi vulavula kumbe xani sweswi mi nyizi ni nyizile mani ka sweswi swantswanyana ke no ni kombela ku nghenanyana kambe yi hi vulavurisaka ngopfu le ku thethe ya banyana leyi ya hi ku yi tisa matitwelo yo tala kusuka ka vanhu vo hambanahambana so lama emavonelo ya mina ku thetha ya n'wina ivile a hi xitichi kumbe ya van'wani vayingiseri leswi na ni tisaka sweswo mhaka ya banyana bufete mina ni twa ingaku a va tekeli nhlokweni a hi tsundzukeni ku banyana va le ka same level na bafana hikokwalaho ka ni vula leswi va representa tiko leri bafana va representaka so ni vona swi nga basangi ngopfu loko swi faka hala ka mhaka ya macheleni va nga ringanisiwi na swin'wana leswi va swi lavaka va nga ringana na vona a ni nge vulavuli ti-achievement leti banyana va nga ta achieva so far sweswi vhele hi vulavulaka sweswi leswi va famba va ya ka world cup mara hi vulavula hi tiko leri kumbe vavasati kumbe vanhwana lava va ya ku yimbeni ka tiko lava va fambaka va kha va rila xirilo xa vobusete a va sungula ku ri na tolo i mhaka leyi ku nga khale a yi ri koho malembenyana ndzhaku va ze va ya va toya la Safa House la FNB va tisa swirilo leswi nga namuntlha va rilaka swona mara ku na loyi a nga va yingiseli so a ku nge pfuki ku vi na nkarhi wa right wa correct kambe lexi a xi fanele xi tiveka i ku a swi fanele swi tiveka ku banyana va nga va kha va fikelela swifikelelo sweswi va swi fikelelaka i ntiyiso va nga va kha va antswa kumbexana loko va pimanisiwa hi vafana kambe leswi xi nga ntiyiso i ku swin'wana na swin'wana swi fambelana na timhaka ta xibindu xi ri ku na mali leyi nghenaka ku na mali leyi humaka swa tiveka ku banyana tanihi xipano nseketelo lowu va wu kumaka ku nga va ku ri van'wamabindzu ku nga va ku ri ku voniwa ka thelevhixini ku nga va ku ri yini a wu fani na lowu bafana va wu kumaka leswi vulaka mali leyi va yi nghenisaka vo na mali leyi bafana va yi nghenisaka swi nge pfuki swi ringanisiwile se na mitwa ku nga va ku ri khale va ri ku rileni kambe loko ku ve khale va ri ku rileni va endle yini loko ku ve a va fanele va ri na lexi va nga xi endla a va fanele va xi endle xi vhe xi helela makumu mantwisisi ku nga vi ku ha endla hi pfumelela ku hi ya ka AFCON hi vuya hi endla hi pfumelela ku hi ya ka World Cup a swi endliwi kan'we swi vhe swi hela tsundzukani ku va endlilo swo endla a vulo rila hi ku veni va boyokota ku ve nge hi va tlanga game liya ya Botswana that's why ni ku ka n'wina a va sunguli va nga tiyunioni mi switsundzuka sweswi so a va nge teki xigoli lexi va nga xi teka va nga consultangi na tiyunioni ta vona so no na mitwa sweswi mi nge le ku swi vuleni kambe xivutiso i ku
hi nge rileli xilo xin'we minkarhi hinkwayo a ni hi fanele hi rila swi hela mara loko se va nga hlamuriwi va fanele va swi ku yini hi swo leswi va fanele va swi endlile ku loko mi nga hlamuriwi mi vhe mi tshika hi leswi ni vulaka swona loko mi rila mi pfumela a hi swona tsanani vutete tsanani lexi va xi rilelaka sweswi mi tsundzuka ku ri ka game yin'wana na yin'wana ku fana va fanele special ka international ne ku na contract leyi sayiniwaka because a ni xikimi xo cincacinca ku tlangiwa vanhu vafa so ku na contract leyi sayiniwaka hi mutlangi so now swi kumeka ku eka contract liya ku na mali yo karhi leyi sukaka ka FIFA not ka SAFA leyi sukaka ka FIFA leyi nga nyikata SAFA leyi vulaka i mali leyi feni ya ka ku ya ka banyana ku ve ni va antswisa la timhaka ta hotela leyi kona endzeni ka contract leyi nga yi sina sweswi hi yo mhaka leyi nga endla ku va nga ha yi va kona nemetweni makwava a ni swi lava ku hi ya mahlweni hi vulavula kambe network ya n'we hi yo yi hi poyelaka a mi twali kahle kambe hambiswiritano ni ri twi tlhelo rero swi cince sweswi ku xiyimo xi ku tani mahumani i nhlekani mpfuki batfet hi pfukeni minjhani ni kona na ni tshame ni nghena kwala ka nongonoko wa n'wina ni ta vulavula leswi ni lava ku swi vulaka sweswiwani loko ku ta huma tifu aka cases dzongiwa ni ku ka n'wina botpete swa ha ri tsanana leswaku ku ta fika na jaji va nga ta ku va susa because a nga teki xiboho swo leswi nga fanela mara loko mi ni langute kahle ku ya mina it's not ku a nga teki xiboho swona i ku lava ku tanyanya ku dileya case leyiwani ku ya mahlweni ku fika ku lava van'wana va lan'waku ka yona loko ni hleketa loko tifa huma ka case laha u hlamusele ku ofisi ya president ya vuterete loko ni hleketa loko tifa huma ka case laha u hlamusele ku ofisi ya president ya vuteretela swi ku wantu sweswi a nga swi vekisa swona so a swi ni hlamarisi loko namuntlha va ku jaji ya yimisiwa i ku va swi vona se ku case leyiwani se hi boxekete ngopfu xa beta i ku yini yi tlhelisiwa ndhawu hi ya mina lana ka case leyiwani ku na swo tala swi nga tumbela vanhu leswi kambe loko ku ve ku ri na leswi nga tumbela ku nga va ku tumbele yini hi ku ni le ku languteni laha ka ku ve na xiyenge lexi xi nga humesa hi vulavula hi swo kwala ka Afrika Wa Vulavula hi ku xiyenge lexi xi rivilerisiwa hi ku vanhu vo fana na va Judge Mahumela loko va fanele va tsala swiboho swa vona va teka nkarhi se ve nge ri president a va endli swo karhi ivi himpela president va endla swo karhi se ku endla swo karhi ka ko a swi vula sweswo swa ku loko va endle swo karhi va fanele va yimisiwa ntirhweni lava va Judge Mahumela se loko va yimisiwa ntirhweni swi vula ku fanele ku ta jaji wun'wana se loko ku ve ku na swin'wana leswi n'wi mi vulaka ku swi nga suka swi endleka mi vula ku swi nga suka ku le ka commission leyi nga ringanyeta ku va Judge Mahumela va suka va le ku hlweriseni case hi mhaka sweswo ka commission interest ta vona ku ta va ku ri yini no but beside sweswo hi ku ya hi mina masitwa ku ri ku na dokodela leyi ngo a yimisiwe hi ti-hawks tin'wana yimisiwe hi tiyimeli vanhu lava botpete va tirhela tiko mara va gina va ku a va tivi nchumu swilo leswi ambula ku swi that time za yi teka nkarhi na sweswiwani ti-hawks ti nga se kuma information ya kahle hi yona na xikoho xi nga kona xikarhi xi jikajikisaku na munhu wo fana na tatana Ivory Coast a vulavuli nchumu hi tisa se dzomeyiwa since va gina va vulavula loko a ta vekiwa phela va vulavula nkambe va ta vulavula va ku yini a ni i swa vugevenga a va fanele va ku yini a va fanele va vulavula va ku yini va na matimba ngopfu tatana Ivory Coast botpete a ku ri mitirhi wa vona loyi a nga duvuriwa siku leriya va na matimba ngopfu tatana Coast South Africa a ni thembi ku a swi ta fika laha loko vona hi ku ya mina a va swi lavi kesi leswi va swi tikombe nge swo tala swi endlekile mani xikotshwala a tshama karhi xikotshwala swo tala ku ya mi swi endlekile nametweni hi swo botpete enko 0860002543 nangona ku Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku wena u ri yini hi ku hina minkarhi hinkwayo hi ri banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika Wa Vulavula
ayi umkeleni Shawumba hisho Chawuk Hayi Botpep minjani papa kefukile ngobo epfuke na khensa swinene mina ri tura kahle ngopfu mara ri hlantswekile na lama vulavulaka mi ri ko mi twala kahle Chawuk hayi khensile miri yini n'we ya ani lava ku kombeta nyana ile ya ti speedhumps ani ri phorisa ha ku wisa nyana ku nga ri khale ka timhaka ta ti speedhumps a hi tiyiso ngopfu ku timovha ta hina ti fika ti ku gudlo speedhump a yo kumeka yi vekiwe kun'wana na kun'wana rivilo leri ri faneleke ri va ri ri kona mi ta kuma ri ku 60 se hina leswi hi endlaka swona hi ta hi ka hi tsutsuma hi 100 loko se hi fika laha speedhump xi nga kona swi hi nonohela ku va hi boha i wa movha lowa wo endla swikili kasi langutani kun'wana na kun'wana emapatwini laha speedhump yi nga vekiwa kona rivilo already ri va ri kombeti ku se i 60 oh yes loko ri za ri ku 60 ku hava movha leyi nga famba ka 60 tsandzeka ku boha loko yi vona speedhump kwala ni vulavulaka kona ka malamulele laha ndzeni ka doroba a ku na rivilo ra ku hundza 40 maximum se loko ku ri 40 mi languta ku munhu o va movha wa yena wu ri na rivilo ra special ku fika kwiro yena hi 40 a nge yimi ka speedhump lexi kahle xi pendiwa xikombetiwa ku na speedhump kuve loko kuve rivilo i 40 hikokwalaho ka yini ku vekiwa speedhump hi ku i 40 rivilo speedhump lexi ya mina kwala ni tshamaka kona loko mo tiva xitarati lexi xa kusuka ka professor Hlati xi vekiwe ti-speedhump letiya ti soriwaka mara timovha leswi ti tsutsumisaka swona na navela ku va nga tisa xin'wana ende ni famba movha yi le hansi swinene mara na navela ku va nga tisa xin'wana hi mhaka ya vuhlayiseki bya vana lera ku xiphiqo i vachayeri xiphiqo i vachayeri a hi mhaka ya speedhump ti-speedhump letiya na loko mo ti languta loko yi ye henhla nyana yi va yi fambisiwe a distance leyi yi endlelaka loko mavhilwa ma le mahlweni ya khandziya laha xikarhi ka movha ku kumeka ku ri henhla i va yi kota ku ehla ka ha ri henhla laha xikarhi yi nga bi ti-exhaust se letiya va ti lavaka ta ku gr letiya hi tona mara ti pfunixamu ni vulavula mina ni ri mbhoni ya ku va ni yo sala kutsongo ni lahlekeriwe hi vutomi loko mi suka Giyani ni teka pato ra ya Polokwane laha ri jikaka ri ku tsanini a ti ri kona ti-speedhump leti va ti lavaka ti susiwe hi mhaka ya accident leyi nga tshama yi humelela mina kwalaya inde munhu 7 o'clock movha wa state ti kati ku girigirigiri a nga yimi a ta chayisa a marked police van se ni ya languta ku ti pfuna yini loko ti ku girigiri ku mara a ti le ni tixumu ka movha ene loko movha yi kha yi tsutsuma ti twala loko movha yi kha yi tsutsuma ti ri a ti endli nchumu hi loko yo kumeka yi famba ka rivilo hi koti ku se lexi mina a ni ta yi advise vanhu i ku ti-speedhump hi nga ka hi nga swi voni ku pfuna ka tona namuntlha hikuva hi ka hi lava ku tsutsuma mara mundzuku ti nga pfuna n'wana wa wena kumbe n'wana wa malume wa wena eka ti-accident leti nga ku humeleleni Chawuk nimetweni ni khensile bote inkomo 0860002543 Khosa Mavona aye minjani papa efukile minjani buthethe efukile khesile ku mi teka xiboho xo hi bela riqingho mani mi rini n'we ya mina ni lava ku khumbanyana ka leya ya senzo meyiwa ya loko ni langusa se i masiku nandzu lowu wu ri karhi wu jikajika loko ni swi langusa swi tikomba onge ku ta hetelela ku nga khomiwangi munhu ka nandzu lowu a ni vulava nga khomiwa va khomiwini se ku le ku tengiweni phela sweswi
Hiku loko ni langusa butpet swi nga swo nga ri kahle kahle swi tikomba ngo ku na lava va nga le ka xiyimo xo karhi xa le henhlanyana ma swi vona nyana leswi endleka ku nandzu lowu like u nga twisiseki kahle kahle u ya kwini timhaka ta kota mi vula njhani kwalano? yo vula butpet ku ku na milandzu yo tala leyi endlekaka la tikweni and loko mi langusa mi kuma ku vanhu va kona va hatla va kumeka va khomiwa loko ku ri gweviwa maybe va gweviwa mara lowuwani leswi nga tikisa swona masiku a swa ha tshembisi kahle kahle ene swi nga endleka vo lava ku va khomiwile swi nga endleka swi hetelela swi helela xinyameni swi nga tivekani ku va helele kwini ku heteleleni mu wa ku vanhu va humile mara hi nga ha byeriwi nchumu hi swona. Kambe loko mi languta swivangelo leswi nga hi fikisa la namuntlha a swi twisiseki? Xivangelo hi ku ri kusukela loko mhaka leyi endlekile xivangelo xa like ni nga vula ku swi straight leswi nga endleka but ti vutisa ku va tsandze hi yini ku va hatla ku va khoma vanhu lava va nga endla swilo swo fana leswiwani ku fana na lava va kumaka loko va endle swo karhi va hatla va khoma. So a swi sunguli hi vona hi loya aka mi twe ku khomiwe mani hi leswi vulaka swo butpet loko ka minandzu yo fana leswi ti komba onge ku va ku ri na lava va nga ka xiyimo xa kahle xa le henhla lava va nga ri na voko ene loko swi ri tani hi swo swi endlaka kuma ku swilo swi hala mi hetelela mi nga ha tiku nandzu wa koho wu helele kwini na metro. So hi leswi karataka kahle leswi karataka ngopfu la tikweni ra hina i macheleni butpet swa karata man ene swa vava because ka tifamily leti nga lahlekeriwa swi le ku tikeni. Na metro le bot na cancer butpet ku cancer mina leswo na vona la Joburg inkomo mabona cancer swinene 0860002543 mi va twile mavona va ka va tisa tlhelo rin'wana wena u ri yini ke daga leswi inga 8 minutes nse yi nga se ba awara yan'we mangu emsava na mani nkotsnat chauke kusuka kwala hi ta va teka riqingho rero ka 0860002543 ne hatsa ngopfu i 0860002543 ay ku tumingisa rome un'wana mingiseri hi loyi nihleka ehleka nsavona xikala vitu minjani hi pfukini nga kombela ku twa vona ku hi pfukela khetsa swinene milangi ku a mi tiviwi na n'wanuna a nga tiviwi na xihundla ku ta no moyozela ka ximakuwa lexiya xa n'wina hayi ni bela mavoko humani ka swona nghenani makeni humani ka swona mhaka ta n'wina namuntlha botpet ti tele tanihi hi vulavulelo ra n'wina ra masiku hinkwawo ra ku mahungu ya tele u heta u nga ha swi tivi ku u nga teka yini u tshika yini mara ni kombela ku chuza leya vasirheleli va vakulukumba va hina lomu magondzweni or lava fambaka na vona hi ku ya hi mina swi va swi nga bihangi ku va sirhelela lexi nga biha i maendlelo ya vona loko va ri emagondzweni ngopfungopfu loko ho va hi ri ka magondzo lamakulu ma lomu xilungwini a ni tivi ku ni ta va ni tirhiseke vito ra kahle ku vula swilungu hi mhaka yini na hi minkarhi yo tala mi kuma ku ri loko va karhi va famba ku na traffic ne leswi va nga ta ku bakanyisa swona hi botpet i heta loko u nga tivi timhaka ta wena kahle u nga endla nghozi yin'wana yikulukumba ngopfu ende loko wo teka 30 wa tisekende i nga sukangi leswi va nga ta ku endla swona kumbe leswi va nga ta ku komba swona swi nga ku chavisa so maendlelo ya vona loko va ri mapatwini a ma tshamisekangi hi swo swi nga va fikisa laha va nga fika kona tolo hi ku se i attitude ka vona ku vona loko va famba va ndlisa sweswiya that is why ni tshame ni vona yin'wanyani ka rin'wana ra masiku hi botpet va chayisa movha ya loko va mi chayisa va yimi a ni tivi ku ma swi tiva na hawu ani va ka va ya ku va tsutsuma ani va jahini na ene mi tshama mi swi tiva ku loko mi kuma nghozi swihleketani kantsongo swa famba loko vo mi chayisa va nga yimangi mi kuma ka mi yi vonanga na registration ya movha leyi nga mi chayisa ku fanele ku humelela yini yin'we se attitude ya vona loko va ri mapatwini botpet
a yi kahle matimba lama va nga nyikiwa wona loko ku ri ku va nyikiwile ayi laha nga va nyika a tshama hansi a ma languta ku hi wona na ma endla ku na vona vakulukumba lavowa loko va famba va ri voxe va kha va tirhisa timovha ta ti-blue light munhu a kha a suka kwala mi nga kona a ya xopeni loko o fika a vona timovha tinharhu mahlweni ka yena ba blue light a basa herini kwata jampa roboto a nga ha lavi ku yima kahle kahle hamba kha a xava xinkwa hi leswi se va swi endlaka i hanye loko ma n'wi landza hi le ndzhaku mi ta kuma a yimile kha a xava makwini mi ti vutisa ku munhu loyi hi yena musi a nga hi bakanya laha i jahile a ni lava ku a sa tlhela na a hi alelani na byaha ka vona a hi langutiseni kwalaha ka ku hi fike njhani ka ku va teka matimba ma fika laha va nga ma fikisa kona tona i hanyelo ra vona masiku hinkwawo phela leri ya va ri tirhisaka ku ve lava va sirhelelaku va sirhelela mhaka yini naswona va sirhelela ka mani ebosipete ni te na vona va lavaya va sirheleliwaka vona hi voxe loko va fika tindlwini vanhu lava u kuma ku i yisiwa ndlwini ani i famba hi movha yaliya ni loko a famba swa yena personal loko a xava xinkwa hi minkarhi yin'wani va nga ri kona ni loko fika a landzelela timovha tinharhu hayi mune ntlhanu tinharhu eka bubble light leya hi ku se attitude ya vona yi tolovele ku va pfuleliwa so matimba lama hina hi nga va nyika tanihi vaakatiko hi nga ri ma hende mpimo hi fanele hi tshama hansi hi vuya kahle hi vona ku ma fanerile na hi swi langutisisa kahle because va hambana vanhu lava ku na lava ya vo fambisa president ne mabakanyelo ya vona ma antswa ngopfu ku ri na lava va ti-MEC because lava ti-president va nga mi bakanya ka thomo ka ti-president wa hata Giant College mabakanyelo ya kona menge lava ku bakanya kwala na kwala i fane i suka sweswi ku na movha la ka left ya wena i fane mi ya kwihi loko i nga suki swi ri malo ena u loko lweyi nemetweni kwala botome 0860002543 swi ni fikisa kwala ni vulaka kona mingisero wa mina ku kahle vona va lava va sirheleliwaka va MEC va holobye va president va sirheleliwa ka mani ku i ta vandla yini hi fike njhani ka ku va sirheleriwa Mlamsi ya ka ha ri na munhu la va humela Mlamsi va biye va hetelela va tikuma va lume ribyasi nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM a hi tekeni zinjifa Hlongwane ayi butse minjani evukile mjani eko ya Hlongwane la ka Nsavulani mina ni la ta nghena ka le ya tipolitiki lava va ku hlengelelana lava va nga tiri va la ta wisa ANC next year ya mi ni vona nga ku EFF na vona ngopfu ka EFF ni vona nga ku se hi yi xavisini butse timhaka ku ri loko hi ka hi votela EFF na mani ri mufevi wa yona a hi lava ku wisa yo ANC yaleyo namuntlha se yi jika yi yima na ANC se leswi mi nga ha swi twisiseki kahle EFF leyi se hi yaku loko hi ndlela yin'wana loko se hi votela EFF se ho votela ANC manjini loko mi ku yima na ANC mbula kwihi yima na ANC kwihi ni ku loko a ni ri na lava va ngo va lava ku yima na yona hi ku yi wise Jobek va ri swin'we yi wise na leya a ku rhuleni va ri swin'we se va famba swin'we manjini se swi komba kahle ku na next year va ta ku yimeni swin'we ku va kota ku yima swin'we ka nhlawulo lowu wa next year no va economic freedom fighters EFF va ri va tiyimela va ri voxe hi ku va vuriwile ku hi DA ku hi vo nala wo sungula va vuriwile hi ANC ku hi vo nala wo sungula se va tiyimela hi voxe moka mi nga swi tshembi n'wana a ni swi tshembi timhaka ku va le ku wisinala Cape Town va famba va timasipala leti va fambaka va vota va ri vambirhi na ANC va ti wisa loko ku ri ku nghena yin'wana party va famba va ri vambirhi va karhi va ti wisa and na next year a ni na Mr Prince Mashele va kombisile ku na next year va ta ku yimeni swin'we ka ti-coalition government se no tlula ku va hi xavisini na hi famba na vona mhaka ku se a hi chava kwaleya hi ku hi chava ANC na ku ta wisa yona se va jika va tlhela ya kwaleyi futhi
se vatshembi Ted lava mani swa ku se swi tivi se ya balekela ku kambe milambu swi nge vi kahle ku va tshembi n'wina mi vula n'wina na mani ya ni yo tsaka ni hoxela kwala Ted ana meni se ana swi tivi ni me ku a ni famba ngopfu na vona mara se va tlhe va tlhelela kweli lero ku swi komba kahle ku na next a mi pfuna na maphati laman'wana va tirhi va lava ku ta hlangana ku ri va wisa ANC na EFF ku next year se hi laha swi fika swi ni kanganyisa kona mina kwalani ku ri swi tisi hita ni ya balekela ni mi tweli milandza ni khensile swinene imani ya ka mahungu ya misava inkomu a khensa sweswo mingisero mugara lona FM makomba ndlela emilando va kimetaka na mbona na n'we mi nge le ku beni riqingho ni ta ri teka riqingho ro loko mbuya mahungu na misava hi ku sweswiwani awara yan'we ka matsotsosela na la Polokwane awara yan'we nkarhi wa ku kuma mahungu ya misava hi lawa ya landzela na Nkosinathi Chauke ya Nkosinathi khenseli mani Nkosinathi Chauke khenseli swinene na mahungu ya misava ya awara yan'we yan'wana mahungu ya ta landzela awara ya mbirhi nhlokomhaka ta kona ya hafu ku phela awara yan'we nhlekani lowu loko hina hi huma so ivi xipano lexa xa dzumba na mina xi nghena xiku a hi dzumbeni i ta va ri kona Ike Ngobeni na Mchangani tanihi muhumelerisi mingiseri wa Mugara Lonene FM makomba ndlela seke bona timhaka laha hi ri timhaka i tingani kwala u nga kona mingiseri wa mehe a hi kutu 0860 002543 i nomboro leyi nga yi tirhisaka ku va i tihlanganisa na hina hi kota ku twa n'wangulo wa wehe hi ndlela ni vona ku a na ha vutisa lava va vusirheleli ku hikokwalaho ka yini loko munhu a hlawuriwa va ku i premier va ku i MEC va ku i holobye va ku i president se a fanele a rindiwa i rindiwa hi mhaka ya ku xungeto wa ye wu le ka vamani wu ta na vamani i vamani lava va xungetaka vutomi bya yena kumbe va nga kavanyetaka mintirho ya yena hikuva vanhu lava n'wi hlawulaka hi va lava n'wi rhandzaka se loko sweswiwani ku nga ri khale mi ta hi byela ku Colin Malachi wa rindiwa ani van'wani va dyondza na hi xikolo van'wani va famba na yena i ta fana rindiwa ku yini i se i nala wa mani i nala wa mani a hi koti mingisero wa mehe mani teka xikalavito laha xikalavito i nhlekani papa ahe na hi pfukile ma Botpet ni kombela ku va xikalavito mani hina ni mani hi nga swi tsakela ku mi hi vhakela hala ka Joseph kumbe mi lavularisisinyana byin'wana byi nga hi pfunaka hala tikweni ku na ku nyamalala ka swo tala ku tsheta ni xo sungula lexi ni nga xi vulaku eka tikweni ra ka Joseph ku le ku makwini ka patu leri va ngo ri ta ri pavement ri nghena hi lembe ka tshava ya ka Joseph ri nghena switaleni loko ya ri huma hi le ka Matiyasi ku na vukhamba lebyi nga kona Botpet ende vukhamba lebyiwani swi kanakanisaka ni ku na un'wana a nga za a khomiwa va ku yile tidizele hi maswigupu swo hlaya ku na movha leyi nga layicha yi yisaka un'wana wa murhangeri kwala tikweni swi tiveka ku ze ku buwa simbi ku va na xivindzi Botpeta vumbhoni hinkwabyo byi vulavuriwa kusuka a xividzini mani wa swi tiva laha nga murhangeri kusuka kwalano Botpeta loyi a nga khomiwa loyi wa kwala tikweni vinyi va yena va complain ku why ku fana ku khomiwa loyi u yile a layicha ka movha ya loyi kusuka ka movha ya loyi ku ya cinciwa ka muti wun'wanyana wa murhangeri loyi a nga mu tirhela mfumo kwala tikweni futhi Botpeta laha fana ku va hi nyikaka vukorhokeri hinkwabyo so lexi hlamarisaka hi lexi xin'wanyana Botpeta loyi ku nga nyikiwa dizele leyiwani ku ri hi ku yena a supply ku ta endliwa patu leriya u hetelele a yimisiwe ku tirha laha tikweni tiko ri za ku ri complain ri va ta landzelerisa ku na vathori ku na vanhu vo ringana 28 loko ni vula so Botpeta tolo ka ha ku heta ku thoriwa hi vunyuwana swi teki masiku ku nga ri ku tirhiweni vaakatiko va ka Joseph va veke a ku yimi vukorhokeri hi mhaka ku na vanhu vo 28 va nga thoriwa hi ti-SMS na ti-WhatsApp swi tikomba nga ku va tekeriwe timali lomu va nga thoriwa kona hi yena munhu loyi wa murhangeri ni vulavulaka yena Botpeta kambe leswi simitana swihehlo loko ka ti-SMS a swa ncimi humani a mina vumbhoni bya ku va tekeriwa timali humani kwalaho yana tshamani kwalaya ka leswi swi nga vulavuriwa a nsi kwala ku nga boha nsimbi kona
tolo a ku ri na xivindzo futhi xa mhaka leyiwani Dr. A ku ri na xivindzo ku vulavuriwa hi swona ku fana ku thoriwa hi vunyuwani. Kambe hikokwalaho ka yini ku tirha swivijo a ni munhu loyi a fanele a khomiwa mi ya kwaka a khomisiwa vanhu va pfula nandzu a ni mi ya sasalamani mi ya pfula nandzu ivi munhu a khomiwa. Xana ku swi la n'wina mi ta tlhela mi vuya mi ta hi endlela swona Dr. Hina njhani a ni na kana vula ni ri yena a exiphoriseni a sasalamani ku fika ku pfuriwa nandzu mi ku hina vaaki va ka Josepha hi vilerisa hi ku Pat i yivele diesel a yi layicha movheni ya Ncindhani a nga khomiwangi a khomiwi na yena ivi a khomiwa a swi byi swi lava rediyo a byi swi lava nchumu sweswo ma n'wi chava eko i nga ri va laviwa ka swin'wana a va nga pfumeli ku va n'wi chava ni vo va ku laviweni ka swin'wana loko mi nga tsutsumi vutihlamuleri va ka yini ku na maphorisa vo tirha hi ku ti nyiketela kwalaho a sasalamani a khomiwa munhu loko ma n'wi tiva pfula nandzu khomiwa munhu yaloye a ri tirhosa a ya mataci 0860002543 na ri teka riqingho rero ndaka leswi Afrika Wa Vulavula. So a yi le ka nkarhi wa right wa ku vita vanhu sweswi hi ku to tikhomisa tingana ku nga viti vumunhu ende vita hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi yizengele swikweleti swa ti-etoll laniwa va loko hakelisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali so a ya hala nchumu la a va rhangi ku lunghisiwa tiko ku lunghisiwa ti-border gate se hi rhamba vanhu kahle hi ri proud ni kota ku teka munghana wa mina no misa John Palamende ya rixaka. hi laha hi nga kona mingiseri wa mehe ku na mingiseri laha votirulani Hayi bota mina mpfukile. Mpfukile foni ya n'wina loko mi vulavula yini pu a ni tivi namuntlha hi ta ndla na. Ndana okay. No let's go pingi endli. Okay. Ko va ku a hi na ti-title ta ti-professor but hi tshama kha hi swi vula ka nongonoko lowu. Vaaki va South Africa hi tele nhova. Hi yo wala hi swona swa swi vulaku advocate Thuli Madosela. Ku a hi na direction. So a ku na u nge tu ta blame varhangeli wena kha u nga swi tivi ku yimi kwihi because u fanele u va na stand so then u nga buhi moya u nga yi hala na hala so then loyi a ta kota ku rhangela a ta kha swi tiva ku vanhu lava va lava ku rhangeliwa va lava ku ya la a hi swi tivi hina hi lava ku rhangeliwa hi ya kwihi a na lava ku confirma yaleyo but ni lava ku taka leyi ya maphorisa leswi va nga swi endla ka N1 but I hate people who pretend ingaku mintirho leyi va yi tirhaku ku nga va mina ku nga va n'wina a va yi need ku ve va yi needa evuton'wini bya vona ni va zonda ngopfu ntirho wa mina i ku yimelela vatirhi but hambi mo foyinela ku nyika sweswi mi nga kuma ku vatirhi lava va under yin'wani ya mihlangano ya vatirhi ku nga va SAPO ku nga va yini u la ku suka u ya va yimelela u ku yini loko ve va chargiwa maybe va ya ka bargaining council or yini or CCMA loko vo hlongoliwa u la ku fika va yimelela va ku yini u ku yini botpet vatirhi lavayani va ri VIP protector blue light ya vona a yi va nyike right xo sungula hi lexi botpet mi ya endla research a ku na movha leyi nga pfumeleliwa la South Africa ku nga va ku ri ka N1 ya president or yini ku driver more than 120 ni nga mi nyika ti-study case whereby ti-driver ta ti VIP leti nga japa ti-robot ti bisa vanhu tin'wani ti nga gweviwa no gweviwa xo sungula ka ti-N1 botpet ku na ti-N1 patroller loko ku ve na un'wana a kha a tshova nawu a va fane va n'wi yimisisa sayitini loko va vona yi nga ku ta faka vutomi bya van'wana enghozini va foyinela ti-SAPS leti patrolaka na ti-metro police ti ta khoma munhu luya vakulukumba lavayani botpet vo fika va yima leswi hi nga swi vona va ba munhu hambi botpet principal sweswi vo ngo akulukumba Paul Mashati la fambaka hi movha liya loko o va a ri laya mi swi langutisa namuntlha botpet loko a kha escortiwa or convoy ya yena kha yi move ku va ku rhangi maphorisa me le magondweni lava nga na vutokoto yo controla traffic emagondweni hi vona va mpfulisaka patu hayi ti-VIP protector
ku ta rhanga maphorisa ma le magondweni traffic cop hi tona ti nga ta fika ti indicatela ku hey ku ta convoy sukani amapatwini hayi vona leswi va nga swi endla botpet i ku tshova nawu lexi va ku va ta ku hlongolweni yi nge va fika iphiti ayi hu loko swi fika ka swifolekisiya and then ya ku ya hehla yi to gonya ya vanhu lava nga tirhi ku ya hehla I hate people vo behave hi ndlela liya hikuva yi need mintirho liya i yini lexi va puxaka ku endla leswiya ku hava njhaku lava ku titwa matimba hehla ka munhu un'wana ivi swi vuya ka leswi advocate Thuli Madonsela va swi vulaka swa ku talenova fambani ka social media you know you'll be very disappointed hi leswi vanhu va nge le ku zameni just to justify loko vona va endliwe kahle va biwini that's why we are where we are today because hi swona leswi hi nge le ku swi endleni as South Africa ku na vanhu namuntlha botpet lava nge le ku yimeni na maphorisa lava nga ba vanhu lavaya i vutiseni ku u yima na munhu na phorisa lava pfumala xibama a nga tlhela hansi a nge le ku n'wi kandziyele kuma ti-automatic firearm there va khomi ti-9mm hi mavoko va lava ku duvula mani ntirho wa vona i ku rindza Paul Mashatile sweswi va ri Paul Mashatile a nga ri kona ndeni lowa famba hi wona i mani vutomi bya yena byi ri ka danger ku za va humesa swibama ntiyiso u n'wi twa njhani munhu a tlele hansi u ri phorisa Nemetwe. No, file yo hetisela ni huma botpet just a minute ni twi mbutisa ile ya bafana yes loko mi supporta tiku na ntlangu wa bolo ku ya mahlweni yes but moni hlamula ku ya vatirhi ti player letiya moni mi hlamula botpet and then hlamula xikongoma and then tshama kha ni swi vula leswi nkarhi wun'wana loko hi tshika hi vulavulini they've been raising issues tihotela transport leyi va fambaka yona na muholo we have been quiet na hina tanihi South Africa ku hana laha hi nga tshama even loko va wina cup of nation va win va ri ti-champion a hi zangi hi endla nchumu South Africa ku hi sapota vanhu lava swi ciciwa swilo leswi va kota ku kuma swo ringana lava xipano xa vavanuna va swi kumaka then loko u ri mutirhi u endla lexi botpet loko u vona nga ku muthori nga ku tekeli nhlokweni u n'wi yimela kwalayani a ku nidaku ngopfu ivi u attack so they have used a good strategy to get whatever leswi a va swi lava ku va swi kuma and believe me va ya ku swi kumeni na lava nga ta tlangela banyana in future they're going to benefit. That's why ni tshama kha ni ku loko mo va mukhomi xinkwa hi voko ra xinene botpet mara kha mi ri tsutsumisa la ni le voko leri ni ri fikela ku ni kota kuma xinkwa lexiya ni khoma ni sombo ni ta za mi cukumeta xinkwa lexi mi nga xi khoma hi voko ra xinene hi leswi banyana va nga swi endla I give them all credit. Inkomo n'wina mi tiva ku timhaka ta technology ni pfunini riqingho ko tala ni titwa ka riqingho ra boto rolani ni swi twa ka riqingho ra peluka loko va lava ku vula swin'wana ri pi loko va vula swin'wana ri pi ku endleka yini kumbe va yingiseriwa ku va vula yini ante ku na xikalavito ra endleka pfukeni n'wina minjhani Putin butpet na na la kula la ya maphorisa na rona phorisa na vulavuleli mo eko ani vulavulelo maphorisa no maphorisa leswi vana swi endla vatirhikulobye swa tshamiseka eka va vitana vatirhikulobye hambi sweswi ku nga ri ku vona lava va nga ta zondeliwa mintirho liya ani loko ku ri na vanhu lava zondeliwaka mintirho liya vo botpet va ta zonda hina hi tirhaka kwala hansi hi famba ku leta ku rhanga tipushiwa ku sungula mantwisisi ni mi twisisi ku na movha yo sungula yi pushiwa la ni vula ku titolongo timovha to ti nga hanyangi xiporiseni botpet ivi holobye beki tele va ti tshikisa sweswo va ta xava yini ti-dops loko va ha langusa hina a ni ti-dops ta muholo wa vona a swi fambelani helo
toka nga suvule mara nga kumbetela mara vula ku tidyondzo ta xava yini vanhu leswi ka xo leswi ni ringana ku hlamusela vutisa vanhu lava a tshamisekanga swa nga swilo ta xona ku za ni navela ku nghena I ku na mina swi swo yelana na leswi swi ni humelelini mara mina ndziwani ni lo rhuketeriwa ni byela why ni nga suki ni nga suki kwala ku hina ni ku mara ni suka ni ya kwihi like a ku ri N14 ku ri na traffic siri se ni ta suka ni ya kwihi mi nyizela tlhelo ka patu mi nyiza a ku nga nyizeki ri fambile riqingho leriya xikalavito kambe hayi a khensa swinene ku mi tirha tlhelo rero I 23 timinete ntsena ku bela wona ya 13 nongoneko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM ku haxela ai hoyi liya yi nga la Afrika-Dzonga ya Banyana na Safa yi kona le Ngilandi yi kona na le Ngilandi hoyi le ni vula leya ti-bonus na yini hey ya ni butirhelana veri loko ri mutirhi I tirhisa nkarhi walowu muthori a ku lava ngopfu ka wona ya xikalavito nhlaka nhlaka botbed na vayingiseri va Munghana Lonene xikan'we na muhumelerisi a khensa swinene xikalavito a ni kha ni mi tsundzuka namuntlha loko ni sungula nongonoko lowu ni ku Professor Thuli Madonsela va vula leswi xikalavito a Midrand ta tala ku vula swona ni ri yini I ntiyiso ene ni la ku vulavula hi yona hi ku ka huma xivulavuro xin'wana xo kwalani xi ku hi tele na nhova mativa loko mo vona leswi humelelaka laha Gauteng laha a ka stop sign leswi swi nga tirhovoto swi nga tirheki hi loko ku ri na load shedding kumbe roboto yi nga tirhi leswaku ko drive-iwa I tlhe ti vutisa ku mara movha liya yi n'wana nghenelela yi drive hi munhu loyi a hleketaku na ku nga va na accident na se ni na ku vuya ka mhaka leya ku a hi ti-political party a hi ANC hi na vanhu hi tele na nhova kambe I ncini xi nga hi fikisa laha xikalavito no democracy leyi hi teke hi ndlela yin'wana ya wrongo Bootpet hi teke hi ndlela ya wrongo ya ku a yi hindleli swona leswi a yi fanele yi hindlela swona swa ku hi kota ku na ti-rights ta un'wana munhu hi ti hlonipha a swa ha ri kona swilo sweswo loko mo vona leswi ku drive-isiwaku swoho swa chavisa Bootpet loro loko I karhi I drive fanele va yi drive ri careful I drive timovha tinharhu munhu hi nkarhi wun'we including na le ya wena se ni ya vuya ka yona leya ku a hi ANC a hi ti-political party hi hina vanhu sweswiwani Bootpet I ncini lexi DA ni ta vulavula hi DA na Action SA na NFP na IFP leti le KwaZulu-Natal ti-political party leti hinkwato yin'wana yi phatluka ka yin'wana yi phatluka ka yin'wana mara sweswi va rivala ku hlangana va wisa ANC xivutiso xa mehe Bootpet I ncini xo antswa leswi va nga ta xi tisaku va tsandzanini va ha ri swin'we swi ya la kwihi ku va ku okay hi ri ti-political parties ta 6 or 7 teti va nge va lava ku wisa ANC a hi fomeni party yin'we hi ka elective conference hi electa president yin'we hi elective structure xin'we xa ti-political party leti lava ku hlangana mo swi imagina ngo Bootpet loko ti-political party letiwani ti hlangana sweswi ku tala ti le ku orheka ndzilo wa khamba loko ti hlangana sweswi ti pfumelelana loko va heta ku hlawulana after 2024 mo kuma ku okay ANC luzini ku nghene vona se va ku lweni ku no hayi president I fanele va party ya hina yini I fanele va minister mativa swilo leswi nga ta humelela a South Africa kahle kahle hi ta fana na Zimbabwe ni byeli vona ya kona inkombo Tedmon se ya van'wana vayingiseri kambe a swi koteki ku vanhu va nga hlangana ivi va tlhela va twanana va va na lexi va xi va hlanganisa va tlhela va tsala hansi va ku hi hlanganini hi ta fambisa leswi ku fika kumbe ku kondla ku hela ntlhanu wa malembe swi nge tirhi na sweswo hi ku Bootpet ni swi hleketini na mehe sweswo mi swi vulaka loko swi ya la kwihi ku vanhu va hlangana va ku okay let's hold the governing party accountable hi va na ti-structure leti we hold governing party accountable kwalani vanhu valava va nga ta va rhangeri va suka se va diluta strategy lexiyani a hi lava xoho se va va ti-political party va va front hi ku tiva ku ya ku dyiweni mahlweni leswo swi hi hluphaku cinca I khwiri Bootpet I khwiri swi alla okay ni vulavula hi lowa ka hina loyiwa
a pfula ku phati yin'wana swi yala ku loko a joyina yin'wana phati loko ku ri ku mpela kahle i lava ku tisa vucinca ka vaakatiko lava va rhandzaka swi yala kwihi hi ku i pfula he phati ene leyi a swi tivaku tivhoti nyana tekiya a nga ta tikuma hikuva a ri muyimbeleri i ta ya kwini a palamende loko a palamende lomu ta sa mucangara laha ya karhi a dya leyi ya kha a hola kambe a ni ngo swi nga endleka mi kuma ku va pfula hi mhaka ya ku va langute ku mavandla lama nga ko a ma na nchumu leswi va lava ku lwela vaaki hi swona a hi solution ya ku pfula mavandla lamo tala but ene hi leswi nga endlaka ANC yi wina futhi hi leswi nga endlaka ANC yi wina futhi ni mi twile xikalavito inkomu xikalavito va fambise sweswo lavawani na vo va lava ku va xikalavito i nhlekani mpfukile se hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile ina ni kombela ku khumbanyana ya mapatu ya a le ka xiyimo xa kahle xo ni nga sola mani but hi nkarhi lowa wa khale loko mpfula yi nini ku celeka na tsundzuka a na ha ri xikolweni a na ha ri primary a ku ta a hi ku swithinithini hina a hi nge ti tshama hi vona titiraka letiya tikulukumba yi fika yi ti tlakula hi yoxe yi diba misava va fika va chela tigravere ku pfariwa ku va level sweswi loko mpfula yina va tisa materetere ri fika ri hala leswi vulaka ku tshama ku kha ku ya hansi ku va goji a ka ha ri hava leswiya swa ku tata tigravele yi fika va fumba gravele ivi va levela ku va kahle that is why mapatu ma hina ma celeke ku hindza mpimo ni mi nyika xikombiso hi patu leri ni ri tivaka kahle patu ro fika a xikontirini loko mi off rampa mi ya Jim Jones ku ya ka mahonisi a ri fambeki patu leriya loko mpfula yi nini loko mi hindza xiwala maketi mi fika Jim Jones mi ya ka mahonisi ku vulavula ntiyiso mi twa ku vava hina va swimovha swe le hansi ku na maribye loko mi fika a location ya ka mahonisi ku na ntshlavanyana ku na ndaku yini ku na xiganganyana xin'wana xa maribye movha wa n'wina hambi mo fika mi ku ma wu ringeta ku wu thena swi nge endleki wu nga ha bi hansi swi nge endleki the way leswi ku nga xiswona ka ha ri hava ku va hi pfalela mapatu hi gravelo a swa ha ri kona va tisa teretere ri ta hala ku tlhe ku sala ku va goji laya ku nga na maribye lama va ku cecelekisa sweswiya mi ta ti vona n'wina mi nga na timovha ku mi ta fambisa ku yini so ni nga swi tiviki ku i mani loyi sweswi hi fanelaka ku blame a ni le ka xiyimo xa kahle xa ku i mani loyi ni nga n'wi vulaka ku fanele ku blamiwa yena hi blame mfumo wa khale kumbe hi blame mfumo lowuntshwa na because mfumo wa khale a va swi kota ku tisa materetere va tlhe va tisa na miginini n'wina ku vona traka ya gravele yi fika yi fumba gravele ku pfariwa ku leveliwa ku va kahle swa khale mara va ta va cele leswi vulaka hi fanele hi tshama hi famba la ku nga ceriwa ntsena minkarhi hinkwayo na mi twile sesimani ya mahungu ni khenseli swinene nkarhi wan'wena inkomu sesi ma va twa ku va swi vulavula swi suka mbilwini i vuhumelerisi bya Ncindhani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pat Mathebula na ngoroko lowu mi ta hlangana na kambe munduku kwala ka Munghana Lone FM makombandlela nkarhi wa va Ike Ngobeni ekwa veri ni ta ku nyika nhlamulo xivutiso lexi nga xivutiso xa leswi swa foni yo twi lava tivaka technology va ri leswi ya swi vitaniwa minute minder loko hela minute yin'wana na yin'wana eka foni ya botirulani na boti Daniel Peluka yi ta endla sweswiya loko mi lava ku tiva vuxokoxoko byo tala mzamani Orel Risenga le ka technology ta mi hlamusela ku ya mahlweni mara handle ka sweswo mentelang so ana wantsu mi nga dlawa mara leswona ta vula swona a ni tivi botirulani veri hina vaakatiko hi tele nova va vula yini laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.